Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich spreche heute auf Deutsch zu Ihnen. Labai dėkoju už pakvietimą. Šiandien jums kalbėsiu vokiškai. Es ist eine sehr persönliche Biografie, die wir hier für den Michael oder über den Michael und sein Lebenswerk vorstellen. Tai yra labai asmeninė biografija, kurią šiandien pristatysiu biografiją apie Michaelį ir jo gyvenimą. Und auch mit vielen persönlichen Bildern, also nicht nur professionelle Bilder von Seminaren, Vorträgen, sondern auch aus dem persönlichen Fundus. Ir visą tai iliustruosiu nuotraukomis, tokiomis gyvenimo nuotraukomis, kurios galbūt nėra profesionalios, kurios nėra iš daugybės seminarų, paskaitų, bet tai yra tiesiog asmeninio archyvo lobiai. Das Leben und Wirken von Michael Ginger. Als erstes möchte ich gerne den biografischen Lebenslauf vorstellen und seine Lebensstationen und im zweiten Teil seine persönlichen Gaben gerne vorstellen. Kalbėdama apie Michaelio Gingerio gyvenimą ir darbus, pirmiausia norėčiau supažindinti su jo gyvenimo stotelėmis, o antroje dalyje pakalbėsiu apie jo ypatingus talentus, gabumus. Zu seinen Lebensstationen. Also erstmal von der Kindheit ins Erwachsenenalter, die Vorbereitungsjahre. Michael Ginger wurde am 20. Mai 1964 in Süddeutschland geboren und erlebte eben auch schon als Kind Wald und die Natur als Quelle seiner Forschung. Und von seinen Eltern erbte er eben auch die Liebe zur Natur, zu den Bergen. Und dort entwickelte sich auch schon die Leidenschaft für die Steine. Mit 8 Jahren begann er systematisch Edelsteine und Mineralien zu sammeln und mit 12 Jahren besuchte er den ersten Geologiekurs an der Volkshochschule. Und somit haben Michael Ginger die Edelsteine von Kindesbeinen an fasziniert. Und lange erzählte er auch von seinem ersten Fund, seinen Edelsteinfund, einem Granat. Und für ihn waren von Kindesbeinen an die Edelsteine gute Wegbegleiter. Žodžiu, laikas nuo vaikystės iki suaugusiojo amžiaus buvo tokie pasiruošimo darbai. Michaelis Gingeris gimė 1964 gegužės 20 dieną Pietų Vokietijoje. Jau vaikystėje miškas, gamta buvo jo tyrinėjimų šaltinis, jo tyrinėjimų vieta. Iš savo tėvų Michaelis paveldėjo meilę kalnams, kur užgimė jo aistra akmenims. Būdamas 8, jis jau pradėjo sistemingai rinkti mineralus, o kai jam suėjo 12 metų, jis lankė jau pirmuosius geologijos kursus suaugusiųjų tęstinių studijų aukštojoje mokykloje. Taigi akmenis Michaelis žavėjo nuo mažens ir jis labai dažnai mėgdavo pasakoti apie savo pirmąjį radinį, apie granatą. Taigi jo gyvenime nuo pat vaikystės mineralai, akmenys, brangakmeniai buvo puikūs palydovai. In Michael, er war schon früh in Jugendgruppen engagiert und hat sich schon mit 14 Jahren für ein sinnvolles Leben eingesetzt und engagiert. Mit 14 Jahren begann er Schülergruppen zu leiten und mit 16 Jahren gründete er schon mit 16 Jahren eine Zeitschrift, die schon damals Themen wie Naturheilkunde, gesunde Ernährung, Umweltschutz, Menschenrechte, soziale Verantwortung, Frieden und Freiheit sich eben widmete.
Michaelis priklausė įvairioms jaunimo grupelėms, jeigu galima būtų pasakyti. Ir jam labai anksti, jam ir tų grupelių nariam, labai anksti gimė noras įsijungti į tokią aktyvę veiklą vardan prasmingo gyvenimo. Ir būdamas 14, jis jau pradėjo vadovauti moksleivių grupelėms, o nuo 16 kartu su draugais išleido žurnalą, kuris buvo skirtas tokioms temoms kaip natūralioji medicina, sveika mityba, aplinkosauga, žmogaus teisės, socialinė atsakomybė, taika ir laisvė. Mit 18 Jahren wandte sich Michael der Meditation zu. Machte eine Ausbildung in Shiatsu und die Heilpraktikerschule folgte, naturheilkundliches Handwerkszeug zu erlernen. Sulaukęs 18, jis pradėjo praktikuoti meditaciją, vėliau mokėsi Shiatsu ir lankė gyduolių mokyklą, kad įgytų natūralaus gydymo praktinių įgūdžių. Die 20er Jahre in Michaels Leben. Michael, der Pionier, erforschte und entdeckte die Grundlagen der analytischen Steinheilkunde. Und somit nimmt auch der Weg der Steinheilkunde wieder seinen Lauf. Sein persönliches Steinerlebnis hatte Michael Ginger mit 21 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt hatte er eine wiederkehrende Sinusitis. Er bekam einen Tipp von einem Heilpraktiker, sich eben Smaragde auf die Nebenhöhlen aufzulegen und auf die Stirn. Und diese ersten steinheilkundlichen Anwendungen wurden für Michael zum Schlüsselerlebnis und der Smaragd unterstützte ihn in seiner Genesung. Apie trečiąjį Michaelio gyvenimo dešimtmetį. Jis kaip pionierius tyrinėja ir kloja analitinio mokymo apie gydymą akmenimis pamatą. Ir iš tiesų tada prasideda Steinheilkunde, akmenų gydomųjų savybių tyrinėjimo, mokymo apie gydomąsias akmenų mineralų savybės laikas. Būdamas 21, Michaelis pats asmeniškai patyrė akmenų poveikį. Tuo metu jis sirgo tokiu nuolat sugrįžtančiu sinusitu, chronišku sinusitu. Ir vienas gyduolis jam patarė užsidėti ant kaktos ir ant nosies prie sinusų smaragdą. Ir šita pirmoji gydymo akmenių praktika praktiškai tapo lemiama. Smaragdas iš tiesų padėjo jam pagyti. Das Interesse an der Steinheilkunde war für Michael erwacht und 1988 gründete er gemeinsam mit Freunden in Stuttgart die erste Forschungsgruppe zur Steinheilkunde. Seine Idee war, Erfahrungswissen mit sicheren Erkenntnissen über die Heilkraft der Edelsteine zu erforschen, nach dem Vorbild der homöopathischen Arzneimittelprüfung. In den Jahren 1988 bis 1993 hat Michael sich intensiv der analytischen Steinheilkunde gewidmet. Diese Grundlagenforschungen waren die Basis für alle weiteren zukünftigen Entfaltungen der modernen Steinheilkunde. Diese Grundlagen waren die Basis für die Erfassung des großen Spektrums der Steinheilkunde von der Antike zur Moderne. Taigi taip pabudo Michaelio susidomėjimas gydymu akmenimis. Ir 1988 metais jis kartu su savo draugais Štutgarte įkūrė pirmąją tyrėjų grupę akmenų gydomosioms savybėms tyrinėti. Jo idėja buvo remiantis homeopatinių vaistų tikrinimo pavyzdžių analizuoti per praktinę patirtį įgytą žinojimą apie mineralų gydomąją galią.
Nuo 1988 iki 1993 Michaelis pasišvenčia intensyviems akmenų gydomojo poveikio tyrinėjimams. Šie tyrinėjimai tapo viso būsimo modernaus gydymo akmenimis pagrindu. Šios žinios buvo pamatas apimantis plataus spektro žinias apie gydymą akmenimis nuo antikos iki moderniųjų laikų, iki dabar. Die großen Erkenntnisse über das Wesen der Kristallstrukturen und der Mineralogie haben sich ihm erschlossen. Michaels Beobachtungsgabe und seinen sehr guten Zugang zu den Naturwissenschaften haben ihn unterstützt, das Wesen der Steine zu erfassen. 1988 war Michael auch schon als Referent in der Heilpraktikerschule tätig und seine ersten Vorträge zur Steinheilkunde fanden in diesem medizinischen Umfeld statt. Michaeliui atsivėrė kristalinių struktūrų ir mineralogijos esmė. Stebėjimo dovana ir stiprios gamtos mokslų žinios padėjo jam suprasti mineralų prigimtį. Ir jau 1988-aisiais Michaelis dirbo referentu Giduolių mokykloje, jeigu taip galima pasakyti, ir būtent čia, toje medicininėje aplinkoje, jis skaitė savo pirmasias paskaitas apie gydymą mineralais. Mit 26 Jahren führten Michaels initiatorische Kraft ihn in eine unternehmerische Tätigkeit. 1990 gründete er mit seiner Frau Anja und Barbara Neverla einen Mineraliengroßhandel, Karfunkel. Dieser Mineraliengroßhandel war ausgerichtet auf qualitativ sehr hochwertige Mineralien und Edelsteine. Und in dieser Zeit hat er die ersten Edelsteinmonographien über Obsidian, Granat, Apatit, Bergkristall und so weiter geschrieben. Diese Fachbriefe betrachteten einen Edelstein aus ganz verschiedenen Perspektiven und Gesichtspunkten, von der Herkunft über die Geschichte, Mineralogie, Chemie, Geologie, empirische Heilkunde und auch aus den Gesichtspunkten des Erfahrungswissens der verschiedenen Forschungsgruppen und auch was von Mund zu Ohr weitergegeben worden ist in den verschiedenen Traditionen. Kai Michaeliui suėjo 26, jo ta tokia iniciatyvinė jėga organizatoriaus gabumai paskatino pradėti verslą. 90 metais kartu su žmona Anja ir Barbara Neverla įsteigė didmeninės prekybos mineralais įmonę Karfunkel. Karbunkulas būtų išvertus lietuvių kalbą. Šios įmonės veikla buvo nukreipta į didmeninę prekybą labai aukštos kokybės mineralais ir brangakmeniais. Tuo metu Michaelis parašė pirmasias akmenų monografijas apie obsidianą, apie granatą, apatitą, kalnų krištolą ir kitus mineralus. Ir šiuose monografijose jis nagrinėjo brangakmenius ir mineralus iš labai skirtingų perspektyvų, iš tokių kaip kilmė, istorija, mineralogija, chemija, geologija, empirinė medicina. Jis rėmėsi tyrėjų grupių patirtimi ir žinoma įvairiausių tradicijų žodinę perdavą. Zwei meiner späteren Kolleginnen, Annette Jacobi und Dagmar Fleck, haben damals auch schon bei Karfunkel mitgewirkt und ich habe den Michael auch in dieser Zeit kennengelernt. Ir mano dvi kolegės Dagmar Fleck ir Annette Jacobi jau dirbo kartu Karfunkel ir tuo metu aš taip pat susipažinau su Michaeliu. Die 30er Jahre in Michaels Leben
seine erste Steinheilkunde-Ausbildungsgruppe startete und seine reichen, vollen Jahre an Lehrtätigkeit und Publikationen starteten damit. Also sein reiches Wissen und seinen erworbenen Erfahrungsschatz hat Michael ab 1994 in seiner 2-jährigen Ausbildung zur Steinheilkunde weitergegeben. Und in dieser Ausbildung haben auch Annette Jacobi, Dagmar Fleck und ich auch schon mit teilgenommen. Taigi 4. Michaelio gyvenimo dešimtmetis. Jau tada susibūrė pirmoji Michaelio mokinių grupė, taigi pirmoji gydymo akmenimis tyrinėjimo akmenų grupė, ji pradeda veiklą ir šiame dešimtmetyje Michaelis daug publikuoja, daug rašo ir žinoma moko. Nuo 94 metų savo surinkta patirtimi bei visų tuo žinių turtingų lobynų jis dalinosi mokydamas to gydymo akmenimis. Šie mokymai Steinheilkunde rėmuose trukdavo 2 metus ir juose mokiausi ir aš, o taip pat Annette Jacobi ir Dagmar Fleck. 1995 initiierten wir die Gründung des Steinheilkundevereins innerhalb der ersten Ausbildungsgruppe von Michael. Das Anliegen des Steinheilkundevereins ist es, die Prinzipien der Steinheilkunde und die Wirksamkeit von Heilsteinen systematisch weiter zu erforschen, sie zu veröffentlichen und die Anwendung eben auch zugängig zu machen. Die Autrone ist ja auch Mitglied im Steinheilkundeverein und ich glaube noch ein paar Litauerinnen vor allen Dingen auch. 1995 metais ši pirmoji Michaelio laida inicijavome organizacijos Steinheilkunde steigimą. Steinheilkunde tikslas yra sistemingai tęsti gydymo akmenimis principų bei akmenų gydomųjų savybių tyrinėjimus, o taip pat skelbti publikacijas apie tai ir padaryti, kad ši medžiaga, šios žinios būtų prieinamos naudojimui visiems. Ir Audronė irgi tapo Steinheilkunde nare, kaip ir dar keletas lietuvių. Mitte der 90er Jahre wurde Michael bewusst, dass der umfangreiche Wissensschatz besser im Team zu unterrichten ist und weiterzuentwickeln ist, und so entstand Kern-Elen. Steinheilkunde und mehr war das Motto, also als wir, Annette Jacobi, Dagmar Fleck, Petra Endres, Michael Ginger und ich eben 1997 die Schule der Steinheilkunde gegründet haben. Namensgebend für die Schule Kern-Elen waren die Steine der Elen, also die wegweisend alte Straßen und Kreuzungen säumen und manchen Kraftplatz markieren. Heilsteine können ebenso Wegweiser auf dem Pfad der Heilung sein, doch gehen müssen wir die Wege eben auch selbst. Daran sollte auch der Name Kern-Elen erinnern. Kern kommt aus dem Gälischen oder aus dem Keltischen und heißt Stein, und Elen ist eben eine alte keltische Göttin, gute Wege an den Wegkreuzungen im Leben zu gehen und das Lebensrad auch immer wieder gut zu bewegen. Dešimtmečio viduryje Michaelis suprato, jog kartu su komanda geriau pavyks sukauptas žinias tobulinti toliau ir mokyti kitus. Ir taip atsirado Kern-Elen. Gydymas akmenimis ir dar daugiau, toks buvo mūsų moto, kai mes visi, Michaelis Gingeris, Annette Jacobi, Dagmar Fleck, Petra Endres ir aš,
1997 metais įkūrėme gydymo akmenimis mokyklą. Pavadinimas Kern Elen arba Elen akmenis. Mokyklai buvo suteiktas pagal keltų deivės vardą Elen, kuri akmenimis žymi senus kelius ir kryžkelės, tai reiškia ženklina galios vietas taip pat. Gydomieji akmenys irgi gali būti vedliais kelyje į išgijimą, tačiau šiuo keliu mes turime eiti patys. Ir Kern Elen vardas visada tai turi priminti, nes būtent ji stovi toje kryžkelėje ir gali duoti mums gerą patarimą, kokį kelią rinktis. In den folgenden Jahren haben wir gemeinsam Ausbildungsgruppen, Seminare, Ausbildungsgruppen, Ausbildungen gegeben, um den reichen Schatz der Steinheilkunde in Theorie und Praxis zu unterrichten. Ebenso unternahmen wir Forschungsreisen mit unseren Ausbildungsgruppen in verschiedene Landschaftsräume, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, Frankreich und Michael war ja auch hier in Litauen auch gewesen, auf Forschungsreise bei Autrone. Tada tolesniais metais mes kartu mokėme gydymo akmenimis teorijos ir praktikos, dalinome savo žiniomis ir su mokymo grupėmis vykdavome į tyrinėjimų keliones įvairiose Vokietijos, Šveicarijos, Prancūzijos, Austrijos vietovėse ir tada Michaelis buvo atvykęs ir į Lietuvą į savo tyrinėjimų kelionę čia. Durch Kontemplation und Landschaftsmeditationen, Übungen zur Wahrnehmungsverfeinerung, intensives Naturerleben und auch die Betrachtung der örtlichen Topographie von Landschaften und der Geologie eröffnete sich auch mit den Jahren der besondere Landschaftscharakter, der das jeweilige Land durchdringt. Per kontempliacijas ir meditacijas skirtas kraštovaizdžio pajutimui, per praktikas glūdinančias jutiminį subtilumą, per intensyvų giluminį gamtos patyrimą, o taip pat per vietos geologijos ir topografijos stebėjimą, bėgant metams vėrėsi ypatingos specifinės savybės, kurios persmelkia atitinkamą kiekvieną kraštovaizdį. 1998 gründeten wir gemeinsam das Kern-Elen Steinheilkunde-Netzwerk, ein freier Zusammenschluss von Absolventen von Ausbildungsgruppen, von Menschen, die bei uns viele Jahre Ausbildung gemacht haben. Und der größer werdende Kreis beschleunigte auch die Entwicklung und die Forschung der Steinheilkunde, der Mineralogie und auch der Geistigkeit der Landschaft zu durchdringen. Und eben auch immer mehr Praktizierende unterstützten auch den Austausch miteinander. 1998 metais kartu įkūrėme Kern Elen Steinheilkunde arba Kern Elen gydymo akmenimis tinklą, tokią mokymus apie gydymą akmenimis, baigusių daugybės laidų absolventų, laisvąją asociaciją, jeigu taip galima būtų pasakyti. Žodžiu, jos nariais tapo visi, kurie mokėsi ilgus metus ir tų praktikuojančių ratas vis labiau augo, vyko labai aktyvus pasikeitimas žiniomis, o tai paspartino Steinheilkunde vystymasi ir visokeriopą vystymasi, dvasinė taip pat. Michaelio, gal ir taip, viskas man atrodo. Das Buch Die Heilsteiner Hausapotheke, das kennen Sie auch hier in Litauen, ist das Gemeinschaftswerk
von gemeinsamen Treffen und Begegnungen aus dem Erfahrungsschatz unserer Gruppe von dem Steinheilkunde-Netzwerk. Und Michael hat das aufgeschrieben. Ir Lietuvoje mes žinom gydomųjų akmenų vaistinę, Michaelio Gingerio parašytą knygą, ir tai yra, ši knyga yra puikus bendro darbo pavyzdys. Tai yra visos mūsų patirties žinios į tą knygą suėjo, kurias perdavė, užrašė Michaelis Gingeris. Im Jahr 2000 gründete Michael die Edition Kern-Elen beim Neue Erde Verlag, und neben seinen eigenen Werken und Büchern unterstützte er viele Kolleginnen und Kollegen, ihre eigenen Forschungen zu veröffentlichen. Und weltweit wegweisende Impulse für die Steinheilkunde entstanden aus seiner Arbeit, und etliche Standardwerke mit Ausgaben in insgesamt 13 Sprachen wurden veröffentlicht. Über seine vielen Jahre entstand eine fruchtbare Arbeit, auch mit der Fotografin Ines Blersch, die all seine Bücher auch bebilderte. Sein Opus Magnum, dass er sich den letzten 2 Jahren eben widmete, das neue Lexikon der Heilsteine, das musste leider unvollendet bleiben. 2000 metais leidykloje Neue Erde, Naujoji Žemė, Michaelis įkūrė Kern-Elen, gal leidybos skyrių, ar ediciją, leidybos skyrių turbūt, Kern-Elen, ir ten jis publikavo, spausdino savo darbus, bet ne tik, padėjo daugeliui savo kolegių ir kolegų publikuoti savo tyrinėjimus. Ir Michaelio darbai buvo išleisti 13 kalbų ir suteikė didelį impulsą gydymui akmenimis visame pasaulyje. Daugybę metų jis sėkmingai bendradarbiavo su fotografe Ines Blerš, kurios fotografijos tapo jo knygų iliustracijomis. Visgi pagrindinis Michaelio veikalas, Opus Magnum, naujasis gydomųjų akmenų leksikonas, ties kuriuo jis dirbo paskutiniuosius 2 metus, dėja liko neužbaigtas. Also ich habe jetzt hier nur ein paar Veröffentlichungen auf der PowerPoint, aber Michael hat, glaube ich, über 20 Publikationen, also in deutscher Sprache, herausgegeben. Aš čia turiu tik tai keletą jo knygų, PowerPoint jūs matote, bet Michaelis iš tiesų bent jau vokiečių kalba Vokietijoje išleido apie 20 veikalų. So, noch ein Forschungsprojekt. Michael hat eben auch angeregt, einen Steinkreis zu bauen. Hat angeregt. Ir dar vienas projektas Michaelio, tai buvo iniciatyva pastatyti akmenų ratą. Moment. Also hier sind noch Bilder, wo wir in den Schweizer Alpen sind, im Berner Oberland. Čia netoli Berno, Šveicarijos Alpėse keletas nuotraukų. Ah ja, jetzt kommt's. Genau. So. Im Mai 2002 ist die Idee von Andreas Lenz, das ist der Verleger von dem Neue Erde Verlag in Deutschland, wo Michael alle Bücher publiziert hat, entstanden, einen heiligen Hain von Bäumen zu pflanzen als Ort des Friedens und der Zwiesprache. Nur 5 Stunden später kam von Michael die Antwort, dass er gerne ein Steinkreisprojekt anschließen möchte, um eben einen
Steinkreis einen megalitischen Kultplatz zu errichten. Der Originalton von Michael, zum einen, um tatsächlich einen Steinkreis im ursprünglichen Sinne zu beleben, zum anderen, um in der Praxis zu prüfen, ob unsere bisherigen Erkenntnisse über Steinkreise auch praktisch umsetzbar oder eben nur Hirngespenste sind. Und mit Michaels Begeisterungsfähigkeit fand sich schnell eine sehr große Gruppe von dem Steinheilkunde-Netzwerk, um die Idee auch umzusetzen. Und diese Gruppe von Gleichgesinnten hat sich mit tiefgründigen Forschungen über 14 Jahre dem Bau des Steinkreises gewidmet. 2002 metų gegužę Noja Erdė leidėjui Andreas Lenz, tai buvo leidėjas, kuris spausdino Michaelio Gingerio knygas. Žodžiu, jam kilo mintis pasodinti šventą giraitę kaip taikos, ramybės ir pabuvimo su pačiu savimi vietą. Ir praėjus 5 valandoms nuo tos idėjos išreiškimo, Michaelis Gingeris į tai atsakė, jog norėtų Lenzo mintį sujungti su kitu projektu, pastatyti akmenų ratą ir taip įrengti tokią megalitinę kulto vietą. Originalus dabar Michaelio balsas skambėjo taip, citata. Viena vertus tam, kad iš tiesų atgaivintume pirminę akmenų rato prasmę, kita vertus, kad patikrintume praktikoje, ar mūsų dabartinės turimos žinios apie akmenų statinius gali būti pritaikytos praktiškai, ar tai tik įsivaizdavimai. Michaelio užkrečiantis susižavėjimas nulėmė, kad idėjos įgyvendinimui labai greitai susibūrė didelė grupė bendraminčių, Steinheilkunde tinklui priklausiusių bendraminčių. Ir šita bendraminčių grupė daugiau kaip 14 metų pašventė akmenų rato statybai ir aišku, tuo pat metu vykdydama nuodugnius tyrinėjimus, akmenų tyrinėjimus. Die 40er Jahre in Michaels Leben, der Feinschliff, da sage ich gleich noch was. Hier der Michael mit seiner Frau, da haben wir eine Hochzeitszeremonie gemacht. Wie gesagt, ich sagte ja, es sind sehr persönliche Bilder auch dabei, aber ich finde, da sehen Anja und Michael Ginger sehr glücklich aus und ich habe gedacht, ich nehme auch ein paar persönliche Bilder mit in die Präsentation. Tai labai asmeninės nuotraukos, tai Anijos ir Michaelio Gingerio vestuvių nuotrauka, kurias mes organizavome, bet tiesiog aš norėjau šitai prezentacijai, šitam papasakojimui apie jį pasinaudoti tomis labai asmeninėmis nuotraukomis, kurios fiksuoja tokius gražius gyvenimo momentus. Die 40er Jahre in Michaels Leben, ja, der Feinschliff habe ich die 40er Jahre genannt. Für Michael war es eine ganz große Herzensangelegenheit, verbunden mit einem großen Verantwortungsbewusstsein für Natur und Mensch, die zu einem Engagement ab 2005 geführt haben, für einen fairen und ökologischen Edelsteinhandel sich einzusetzen. Und da haben seine Wege ihn auch bis Brasilien geführt, zu verschiedenen Edelsteinminen und auch, was Audrone vorhin sagte, wirklich ein sehr hoher Standard, also wie soll ich sagen, also das Beste wirklich zu schauen nach sehr, sehr guten Steinen und dass vielen Lebensbereichen es einfach gut geht, die mit dem Handel und mit den Steinen auch verbunden sind. Sein Engagement
und seine Initiative führten 2009 zur Gründung des gemeinnützigen Vereines Fairtrade Minerals and Gems, dem er eben auch als Vorstandsmitglied angehörte. Und im Projekt Fairtrade Minerals ist das Augenmerk ausgerichtet auf die Förderung von humanitären, sozialen und umweltverträglichen, umweltfreundlichen Projekten in dem weltweiten Mineralien- und Edelsteinhandel ausgerichtet. Penktasis Michaelio gyvenimo dešimtmetis aš tai pavadinau baigiamaisiais glūdinimo darbais, nes tada Michaelis tobulino Steinheilkunde veiklą, suteikdamas jai tokį deimantinį spindesį. Jo širdies aistra susijusi su atsakomybė už gamtą, už žmones, su šiuo atsakomybės jausmu paskatino Michaelį nuo 2005 metų labai aktyviai siekti ir veikti dėl sąžiningos ir ekologiškos brangakmenių ir mineralų prekybos. Jo keliai vedė į Braziliją ir iš tiesų jis labai stengiasi dėl aukštos kokybės mineralų ir akmenų, dėl aukštos ir stengiasi dėl to, kas susiję, reiškia, dėl visų sričių, gyvenimo sričių, kurios susijusios su mineralų gavyba, priekyba ir iš esmės su mineralais. Ir 2009 metais jo pastangos ir iniciatyvumas lėmė, kad įkūrimą nepelno siekiančios organizacijos Fairtrade Minerals and Gems, kurio valdybos nariu jis buvo. Ir tas sąžiningos priekybos mineralais, gavybos ir priekybos mineralais projektas yra orientuotas į humanitarinių, socialinių, aplinkai draugiškų projektų skatinimą pasaulinėje mineralų priekyboje apskritai. Also der Abbau, die Verarbeitung und die Handelswege der Edelsteine zu prüfen und zu hinterfragen, war auch eine natürliche Konsequenz. Das Augenmerk auf Ethik, Ästhetik in diesem Bereich zu richten. Und Projekte wie eben fair gehandelte Edelmetalle wie Gold und Silber, als auch Entwicklungsprojekte für den Abbau der Honduras-Opale, die sind auch daraus entstanden. Natūrali to pasiekmė buvo domėjimasis gavyba, mineralų brangakmenių gavybos, apdirbimo, ir prekybos klausimais, skiriant ypatingą dėmesį etikai ir didesniam etiškumui šioje srityje. Atsirado tokie projektai kaip pavyzdžiui sąžininga prekyba tauriaisiais metalais, auksu ir sidabru, o taip pat Hondūro opalų kasyba. Genau. Das Edelsteinfundament mit Edith Dörre. 2013 bot Michael eben zusammen mit Edith Dörre die Ausbildung Das Edelsteinfundament an. Einen Seminarzyklus, der sich mit homöopathischen Verreibungen, die eine intensive und auch spielerische Herangehensweise von 14 Edelsteinen geboten haben, die bestimmten Archetypen verkörpern. Durch die homöopathische Verreibung von C4-Potenzen erschließt sich eben auch die Qualität oder die Qualitäten der Edelsteine gleichermaßen in allen Bereichen, von der körperlichen über die emotionale, die mentale über die spirituelle Ebene.
Sekantis projektas buvo mineralų brangakmenių pagrindai su Edith Dörė. Nuo 2013 metų Michaelis kartu su Edith pradėjo mokyti brangakmenių mineralų pagrindų. Tai buvo tokie intensyvūs mokymai, seminarų ciklas su homeopatijoje naudojimu potencijavimu, atskiedimu. Tokiu būdu buvo žaismingai perteikiamos žinios apie 14 mineralų įkūnijančių tam tikrus archetipus. Homeopatinis potencijavimas iki C4 stiprumo parodė, kaip tos brangakmenių savybės atsiskleidžia vienodai visose lygmenyse, fizinėme, emocinėme, mentalinėme ir taip pat dvasinėme. Michael assistierte Edith mit seinen umfangreichen steinheilkundlichen und geologischen Kenntnissen und er gewann die Möglichkeit, sich den Edelstein nochmal auf neue Weise zu nähern und neue Horizonte eröffneten sich ihm durch den Ausdruck in der Symbol- oder auch Märchenarbeit, die ihm eben auch einen unmittelbaren und auch spielerischen Zugang zu den Edelsteinen ermöglichten. Michaelis asistavo Edith, dalindamasis savo plačiomis geologijos ir gydymo akmenimis žiniomis. Tai suteikė jam pačiam galimybę į brangakmenius pažvelgti iš naujos perspektyvos, rasti naują prieigą. Simbolių raiška ir darbas su pasakomis atvėrė naujus horizontus, kurie tiesiogiai nulėmė žaismingą, kūrybišką prieigą prie mineralų brangakmenių temos. Die Begegnungen mit Michael und den Begegnungen, die mit Steinen entstanden sind, in seinen 50 Jahren Lebensgeschichte, die sind so gefüllt mit Taten, mit Wissen, mit Initiativen, mit Gesprächen, Begegnungen, die uns alle auch reicher gemacht haben. Am 16. November 2014 hat Michael nach kurzer, aber schwerer Krankheit seinen Körper hinter sich gelassen. Er ist gegangen, aber seine Ideen leben weiter und es gibt auch einige, die wirklich die Fahnen weitertragen und auch das Wissen der Steinheilkunde, der analytischen Steinheilkunde, die weitergehen in die Zukunft. Susitikimas su akmeniu, susitikimas su Michaeliu, jis truko 50 gyvenimo metų. Ir tie metai buvo pripildyti darbų, žinojimo, iniciatyvų, pokalbių, susitikimų, mokymų ir visa tai mus labai praturtino. 2014 metais, lapkričio 16 dieną, po neilgai trukusios, bet labai sunkios ligos, Michaelis Gingeris paliko savo kūną. Jis išėjo, tačiau jo idėjos Steinheilkunde, visa tai išlieka ir vystosi toliau. Zur Person Michael Ginger. Es gibt Menschen, die deutliche Spuren hinterlassen. Spuren von Ideen, die sich vervielfältigen und Wege, die sich dadurch auch geöffnet haben. Und Michael war so ein Mensch, der vor Ideenreichtum gesprüht hat. Seine große Gabe, Naturwissenschaft mit Geisteswissenschaft und Naturheilkunde zu verbinden, hat er fundiert in seinen Vorträgen, Seminaren und Ausbildungen und auch in seinen bekannten Publikationen erfolgreich umgesetzt und weitergetragen. Er schaffte Grundlagenwerke, die Steinheilkunde zu einem etablierten Naturheilverfahren voranzubringen. Zahlreiche Heilpraktiker, Ärzte,
Masseure und andere heilkundige Menschen nutzen heute dieses fundierte Wissen aus über 30-jähriger Forschung. Michael war ein großer Lehrer, der viele Schüler für seine Ideen und Konzepte begeistern konnte. Ein Menschenfreund, auf jeden Fall mit hohen Idealen, und um ihn haben sich gerne Menschen versammelt. Apie Michaelį Gingerį kaip žmogų. Yra žmonių, kurie palieka po savęs ryškius pėdsakus. Pėdsakus idėjų, kurios dauginasi ir išsiplėtoja, ir kelių, kurie per tai atsiveria. Michaelis Gingeris buvo toks žmogus. Iš jo tryško gausybė idėjų. Jis turėjo talentą apjungti gamtos mokslus, natūraliąją mediciną ir dvasios mokslą. Ir visą tai jis solidžiai pagrindė ir sėkmingai pavertė paskaitomis, seminarais, mokymo kursais bei svarbiomis publikacijomis, žinomomis publikacijomis. Jo fundamentalūs darbai padėjo pagrindus tam, kad gydymas akmenimis pagrįstai taptų natūraliosios medicinos dalimi. Daugybė alternatyvios medicinos praktikų, gydytojų, masažuotojų, gyduolių šiandien naudojasi šiomis solidžiomis žiniomis, kurios paremtos tyrinėjimais trukusiais daugiau negu 30 metų. Jis buvo didis mokytojas, kuris savo idėjomis ir koncepcijomis sugebėjo įkvėpti daugybę mokinių. Jis buvo žmonių draugas, visada besivadovavęs aukštais idealais. Aplink jį mielai būrėsi žmonės. Michael Ginger war auch in der Fachwelt, auch unter sehr kritischen Geologen und Mineralogen anerkannt. Seine bescheidene, selbstlose Art sowie seine Bereitschaft und unermessliche Großzügigkeit, all seine Erkenntnisse in über 20 Bücher, zahlreiche Seminare und Hunderten von Vorträgen zu teilen, auch in vielen Gesprächen, machten ihn zu einem sehr angesehenen Pionier und Forscher. Seine Aussagen waren stets fundiert und seine Liebe zur Natur und zu den Steinen, seine authentische Art und auch seine Begeisterung ließen leicht den Funken überspringen. Michaelis Gingeris buvo pripažintas profesionalų, įskaitant net labai kritiškus mineralogus. Jo kuklumas, jo nesavanaudiškas atsidavimas, o taip pat neišmatuojamas dosnumas, su kuriuo jis visomis savo žiniomis dalijosi ne tik 20 knygų, gausybėje seminarų, virš 100 paskaitų, jis dalinosi tuo ir savo asmeniniuose pokalbiuose. Visa tai lėmė, kad jis tapo visų gerbiamų tyrinėtojų, pionieriumi. Jo teiginiai visada buvo pagrįsti, o meilė gamtai ir akmenims, jo originalumas, autentiškumas ir užsidegimas kibirkščiuodavo taip, kad tos jo šviesos kibirkštis lengvai persidodavo kitiems. Auch geistige Wege aus verschiedenen Kulturen, auch der alten europäischen Kultur, auch bis in den Norden Europas und verschiedene Richtungen hat er durchleuchtet. Er hat sich mit der europäischen und schamanischen Spiritualität auseinandergesetzt und diesen seinem Wesen entsprechend auch tiefgründig durchdrungen. Er war offen für viele Betrachtungen und Ansichten über das Leben und dessen ganz verschiedene Wirklichkeiten, und Freiheit und Selbstbestimmung waren für ihn ein sehr hohes und wertvolles Gut, für das er auch
gestanden hat. Michaelis taip pat nušvietė kitų skirtingų kultūrų, Europos dvasinių krypčių ir apskritai dvasinių krypčių kelius iki pat Europos šiaurės. Jis tyrinėjo tas Europos dvasinės kryptis ir šamanizmą ir kaip buvo būdinga jam jo sanklodai, į tai jis labai stipriai įsigilino. Jis buvo atviras įvairioms traktuotėms ir požiūrėms apie gyvenimą ir apie gyvenimo skirtingas realybės. Laisvė, gebėjimas savarankiškai pasirinkti, jam buvo didžiulė vertybė, kurią jis visada savo gyvenimo atstovėjo. Michael war ein Forschungsreisender, ein Pionier und ein Initiator, immer in Bewegung, leidenschaftlich mit seinen Projekten beschäftigt und auch bereit, neue Erkenntnisse zu gewinnen und diese mit der Welt zu teilen. Ob in der Natur, im Wald, am Lagerfeuer, losgelöst aus dem Alltag, haben wir ganz oft philosophische Gespräche über das Leben und darüber hinaus geführt. Michaelis buvo tyrinėtojas, keliautojas, pionierius, iniciatorius. Jis visuomet buvo aktyvus judėjime, aistringai paniręs į savo projektus ir atviras naujiems suvokimams, žinioms, visada pasiruošęs tomis žiniomis dalinti su pasauliu. Kur bebūtumėm buvę gamtoje, miške ar prie laužo, ištrūkę iš kasdienybės, mes dažnai filosofiškai šnekėdavomės apie gyvenimą ir tai, kas yra už gyvenimo. Michael war immer bestrebt, seine Arbeiten termingerecht zu erledigen, auch wenn das hieß, nächtelang durcharbeiten. Er hatte einen sehr hohen Anspruch an sich selbst und steckte viel Lebenskraft auch in seine Werke hinein. Mit seinen Fähigkeiten hat er es geschafft, das alte Steinwissen wieder salonfähig zu machen und den Menschen einen Zugang zu altem Wissen im neuen Gewand zu transportieren. Er war ein großer Forscher, Vordenker, ein Mensch voller Schaffenskraft und Kreativität und auch Tatendrang. Er hat ein großartiges Lebenswerk hinterlassen und wir, seine Lebensgefährten, tragen seine Ideen und Impulse von Herzen weiter in die Zukunft. Eine Hochachtung für sein Lebenswerk, für sein reiches Lebenswerk und sein Leben und Wirken in der Welt. Ja, wir tragen seine Fahnen weiter. Michaelis visada stengdavosi atlikti savo darbus laiku, net jeigu reikėdavo dirbti naktimis. Jis kėlė labai aukštus reikalavimus savo pačiam ir į savo darbus įdėjo, savo darbams atidavė labai daug gyvybinių jėgų. Jo gabumai, jo potencialas leido jam senąjį žinojimą apie akmenis perteikti šiuolaikiniam žmogui priimta forma ir tuo pačiu suteikti žmonėms prieigą prie tų senų žinių, tik tai įvilktų į naują drabužį. Taigi jis buvo didis tyrinėtojas, laiką pralenkęs mąstytojas, veržlus, veiklus ir be galo kūrybingas žmogus. Jis paliko didingus savo gyvenimo darbus. Mes, jo bendražygiai, nuoširdžiai nešame jo idėjas ir impulsus tolyn į ateitį. Jo didingi gyvenimo darbai,
kaip ir jo paties gyvenimas bei veikimas pasaulyje, nusipelno aukščiausios pagarbos. Mes nešame jo vėliavą toliau. Zum Abschluss möchte ich Ihnen gerne noch ein Gedicht vorlesen, das Michael geschrieben hat. Es gibt nichts Schöneres als leuchtende Augen, entzündet von einem funkelnden Stein, einem strahlenden Stern oder einen Moment tiefen Glücks. Das sind die wahren Juwelen aus dem Schatz des Herzens, die es täglich zu erringen und täglich zu verschenken lohnt. Ir pabaigai paties Michaelio Gingerio parašytas eilėraštis. Nieko nėra gražiau už šviečiančias akis, įsidegusias nuo kibirkščiuojančio akmens, nuo spindinčio žvaigždės arba gilios laimės akimirkos. Tai ir yra tikrieji brangakmeniai, širdies lobynų, dėl kurių verta kasdien kovoti ir kuriuos verta kasdien dovanoti kitiems. Ich möchte mich gerne bei Ihnen bedanken, dass ich hier die Möglichkeit bekommen habe, über den Michael, über sein Leben und Wirken und über seine große Kraft, was er geschaffen hat, dass ich darüber berichten durfte. Vielen, vielen herzlichen Dank und auch dir, Sonata, herzlichen Dank, wenn ich so mal ausgerutscht bin. Dankeschön. Aš labai dėkoju Jums visiems už galimybę, kad man suteikta galimybę pakalbėti apie Michaelį Gingerį, apie jo tą milžinišką vidinę jėgą ir jo darbus. Ja. Ich denke. Dankeschön.